PAODAM ing tabli bising wahan mamukta namating kondisyon tang Oktober na kurumjari ngasigi muriba PAODA. RIMS Hospital da North East State Chimda hanbo na laser therapy amadi skin phototherapy machine thami haina RIMS ki director Professor Jishuni Kumar Sharma na phongdokre. Reviving traditional utongari production and pearl culture workshop with sakta cheksing yimtokre. Drug and alcohol abuse ki matang de awareness kam training pangthokre. Lonina Tamil Nadu de school ban ama accident thokpada mahari ohum sire. Mapunga pao miyam de bizari. North East State Chingda Ladyba Government Hospital da hanboina RIMS Hospital na laser therapy amadi skin gi phototherapy machine thami haina RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na phongdokre. Waphamasing asi Regional Institute of Medical Sciences ki OPD block ta pangthokiba World Skin Health Day amadi nauna laser with phototherapy machine hangdok pagi tharamga mailene na waphamasi RIMS ki director Professor Dr. G Sunil Kumar na phongdokhibani. Tharamadu RIMS ki medical superintendent Professor N Sanjeev, Department of Dermatology ki Professor T.H. Nandakishore amadi Head Department of Dermatology Dr. Chitralekha Kaisamna akhanaba Mithung oina saruk yaki Professor Dr. A. Sunil Kumar na makata duna miyoi bai khogi uncha skin si kayam maru oibagi haibasi miyam na ka hena khangnade adubo uncha ningthina test tawduna masidagi miyoi bai khoida thorakadaba makhal makha kaya gi laina kaya khangdokpa ngami manamadna uncha ningthina thamba haibasi yamna maru oi khangba mathautai haina su phongdokhi. अदने स्किन की हेल्थ से कमायना मेंटेन तौगदगी हाइबसे अखोइना ngasi function sigi through da अखोगी मयामदा प्रजादा अखोइना थमजरी अदुगा अखोगी रिम्स की ओइना मणिपुर की ओइना दे रिम्स फाइगी चाव हॉस्पिटल सरकार की ओइना अदुना सिदा लाइबा फैसिलिटी मयाम से सिनरगा अखोगी स्किन की हेल्प नोंग चुबना मरम ओरगा इम्फाल मोरे लंबी की टेंगनोपल डिस्ट्रिक्ट के खोंखांग अमदी जामोल की लोनबा एरिया दंगसी अयुक लैंडस्लाइड तौबदगी लंबी फाउना रुद्रे हिरमसी की मतंग इमेज टीवी ने फंगबा पाउदा एशियन हाईवे सु ओरिबा लंबी असिगे खोंखांग अमदी जामोल की लोनबा एरिया दा ngasi अयुक पुंग 8 मखाइरोम ताबा मतमदा खंगहौदना मीटर 50 रोम सांगबा मफम अमदा चाउना चिंगनिंग खायरखिबनी चिंगनिंग खायरखपा दुदा थोइदोकपा मिसिमिना अमदी असोपन यहौद्रबसु लैंडस्लाइड असना मरम ओरगा लंबी मतेक असिदा मखल अमतगी गाड़ी चटपा यारमखिदे मसिना मरम ओरगा लंबी असिदा लाकपा पोट पुबा गाड़ी याउना गाड़ी कया पंदुना लैनखि अदुबो लंबी असिबो यंगसिनबगी थौदांग लौरिबा NHIDCL गी माइकै दगे मेसिन सिजनदना निंखायरखपा चिंग लेबाक सिंग अदु नुंथिल पुंग अनि अदुआइदा लौथोकपा लोइदुना लंबी असिदा मखाताना महौसागुम गाड़ी चथोक चसिन तौखे. मणिपुर ngasi कोविड नाबा मियोइ निपान नाबा फर्स्ट तौखिबदगी हौजी स्टेट असदा कोविड एक्टिव केस मसिंग 93 लेरी ngasi अपुनबा मियोइ 16 कोविड टेस्ट तौबदा मियोइ अनि नौना कोविड पॉजिटिव ओइबा थेंगनकी इंडिया की ओइना एक्टिव केस 454 लेरी. मणिपुर असी चौखत हनगे हाइरबदी महै मसिंग अमदी हक्सेल की लमदा सेल हेना थादबा मचंगी हाइना लोक सभा की MP डॉक्टर अंगोमचा बिमोल अकोइजमना फोंदोखरे. रिवाइविंग ट्रेडिशनल उतोंगारी प्रोडक्शन एंड पर्ल कल्चर हाइबा हिरमदा मणिपुर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ना सेंदुना ममांगैदा चटनरंबा उतोंगारी नंबगी कांगलोन सिंग अमुक हन्ना हिंगतनबगे मतांगदा रिलीफ कैंप सिंग दा चथकिबा वर्कशॉप की सक्ताकसे लांथोपगी थरमदा महांगना वफम असी फोंदोखिबनी. लांगोलदा लेबा इमा थोंगाक लारेंबीदा पांगथोखिबा थरमदुदा महांगना मखा तारदुना हाई महै मसिंग अमदी हक्सेल की लमदा मनिंग हलिबा मखै सेमिलोन चौखटपा ngamloidabana hiram asida chaukhotnaba ahenba miding thamba mathau tai.
Malimda chawkhatle hariba leibak khudingmak mahai masing amadi hakselgi lamda khamthengna chawkhatpa leiba ngakta oi chawkhatlaba leibak sing asi mahai masing amasung hakselgi matam pumbada tuna chatminagani fongdokhi khunai ama chawkhatnaba honabada university system ya chawba thaudang lei kanglona chilek taba khunai adu award apa kaya na thangani malemgi mahai masingi lamda yenglubada leiba asi thak nemna leiri malengi makok thongba university singi marakta leiba asigi university amata yawbo ngamdri ngase manipur da oriba mahai masing tambagi phibam maru oina higher education amadi technology gi mari leinaba loshang kaya thokliba simak pung phare haiba yadri masidi hawrakba khakni haina ka lawi khunai ama hinghange harabadi university system asi achumba liklamda chathaba mathautai quality control tawdana degree ka hena pishinba kaya yawrak pasna tungda mangjaba kaya lakani mapung fana research tawdna achumba phaba lambida thabak tawklaba matamda khunai asida chawna awanba lakani haina mahakna makha takhibagalina india da kanglon chumdana chathaba private university ki recognition kakthatpagi thabak chu chathaba hawraklagani fungdokhi Tharamaduda uto ngari nambagi mawong sing utkibagalunina February thada chathakiba training program adu saruk yakiba relief camp gi inmate chimda sakta che sing yalan thoki China and Korea se adugi criteria ni sida health and education da a high level country na de hele aduna ne ba moina baklong na sakokri se na aduna economic development Sendilon fan ge high targeti haksel ga larik laisu ga fil ani sidais da problem ma thau tai Ideal Partner Club ICB Kakching Ningthau Lekaina Iril I Computerized Testing Yengang Pokpi Kaithelga Kusamnagna Nomagi Oiba Mit Lim Layang Bagi Kim Ama Pangthokre Kakching Ningthau Lekai da Leiba Sri Sri Radha Krishna Mandir da Pangthokhiba Mit Layang Bagi Kim aduda Iril I Computerized Testing Yengang Pokpi Kaithelgi Our specialist doctor amadi technician singna Sarugyaki Kim adugi matangda Ideal Partner Club ki General Secretary P Premjit na hai club asina chahi khudingi oina hakchang fana amasung na da yekdana thamba haiba pandamda na layeng bagi ke masi sinduna lagli masigi manung chana ngasigi mitlem layeng bagi ke masi pangthokpani ke masida club asina kolma pham sing amadi ati mafam kaya da ki lakpa punna mioi chama marfu lemna ana layeng tathaki haina phongdoraki ari baskum laba lemna mitlayeng bagi thok masida Lisa Magayangkai the guitar, Hariba, Mings in Diamati, and I am with our sister Yabi, Hari Punaxi, the Ideal Partners Club to Lakaina, Irika Emadi Sida, Paksang Panaba, Tunganba, upon a Pakalapa, Punaisipa, support Tansi, Manungsana, Pankuk Sabator moment. Manipur da Lariba Lions Club Kuntra Tarukna Lions International Foundation gi guidance makhada ngasi Thobal district amadi Kakching district da Lariba Marriba relief camp sing the relief materials sing yenthokre ngasi relief materials sing yenthoki mafam singdi Thobal da ani Wangjing da ama Kakching district da mafam ahumni ngasi relief materials sing yenthoki baga mai lenena immediate past district governor Thokchom Keso Singh na haikibada handak Manipur da ichau Thokibaga mailena relief camp ta leiriba inmate singna sufam nompham leitabana yamna teicha da pibam da leiriba kharadang oirabasu mating oinaba haidna Manipur gi Lions Club Kuntra Tarukna International Lions Foundation gi mating galunena district 322D da relief materials singa si yenthokpani haina phongdoki Thobal da ahom yenthok sakare siga suna mari raksu bani another makada ani maglejari nasik ko relief camp tarune ko kanone handa ki phatka mari lone na ko in matching se kayani moi subham phopam leita na yamna na techa da pyam da leiba da ko phatka mari lene na moi na nongini khak thabak suba yada photo sai da Manipur State Cooperative Union ki makhada The Manipur Cooperative Societies Act 1976 ki rules amadi law gi lairik ngarang lampel pat leiba Manipur State Cooperative Union ki office ta phongkre
Tharamadudha Manipur State Cooperative Union ki President Longjam Tom Pisak, Vice President Hills Amadi Valley Officials Singh Amadi Board Members Singh su yauki. Tharamadudha Mailena Manipur State Cooperative Union ki President Longjam Tom Pisak na phongdokhibada Manipur State Cooperative Union ki makhada The Manipur Cooperative Societies Act 1976 Rules Amadi Laws ki laik asi phongbani cooperative haibasidi Act Amadi Rules ki makhada chalairaga chatnaba ngakto oiba maramna maduda changadaba rules amadi law adu yawba laik ki Act asi phongbani masi register gi knowledge makhada tanaraga Act asi ngasi phongdokpani haiba phongniba Act asi Maitai Mayek Amadi Bengali Mayek Tesu Amuk Phongnaba Pandam Thamni Haina Phongdokhi. Manipur Cooperative Societies Act 1976 Phongbagi Tharomasigi Mangoinana Cooperative Union Asigi officials sing staff sing meeting su pangthokna tongan bhiram singda khananainaki. Manipur University ke BET exam da flying squad on lakiba oja nupa anina nupi mahairoi singda check tauki haibaki wakat adubo achum aran khangdoktuna mara leiba singbu trayak pinaba kanna thigalingai check asida ngarang mahairoi karana irang hawrakna MU authority amadi mushubo lan uhannaba hona kiba thawng adubo mushu gi maikidagi akan mamong da kandem tarakli hiramasiga mailena ngasi mushu gi office ta pangthokpa pawmi sing unaba amada union asigi president and surasna tha asigi marigi thodo ado mushu na su yamna hakchina lawi masina maram orega mahairoi singna mushu da wakat hek lakpaga MU gi mari leinaba authority singda paw piduna thodo asigi matangda hojik inquiry chathari asigumba inquiry tawringai cherak asida ngarang mioi kharna mahairoi singbu lanan lamjingduna MU manungda irang sagatlaga mushu amadi MU authority bu lana uhannaba honarakpa si yaningde maramasna makha tana sigumba inquiry loidringaida irang sagatpagi thabak asi kanagumba amatana tawbigano madugi mahut tathariba inquiry asida mateng pangsinduna athobu matamda achumba wayal fangnaba honaminasi haiki Sathanaba Irosingbu Flight Oina Sinabagi Thong Ama Ubo Fangne Masia Malama Tibani Masida Makata Tatharak Lavadi Maduda Chenariba Singado Afabo Oil issue Asi Nakan Amaronda Uno Pana Biganu Tondo Adugi Aseng Chumbaran Adu Puna Tonaba Panaminasi Mahairoi nupi singda kahenba thawng chatharamba Chatharamada chenaba oja sing athuba matamda authority na action lakhulkadabani haina Federal Students Association Kanglei Park Facebook na phongdorakli Facebook ki Secretary Education and Library na thadorok pachel amana hai chaliba tha July gi tang marida Manipur University na loba B.Ed second semester gi ahanba paper PE04 Health Yoga and Physical Education ki parikya thaba numita Department of Teachers Education MU gi mahairoi singna exam iringai manungda flying squad lakliba oja nupa sing na check tawba haibasi lebang mocha tadaba oja amagi lichatni asina maram oiraga Niyom chumna chaliba oja singbusu lana uhale exam gi flying squad chaliba oja singna practical knowledge ta based toba professional course amadi theory knowledge ta based toba academic course ki examination gi rules and regulation khangna chatpiu makhatana mahairoi singda ka henba thabak tawk labadi mahairoi khunai gi damak leiriba Facebook nak tumina khak lai thokroi asigumlaba pamdaba thodo asigi matungda amuhanna thoktana boja singna niyom chuna thabak tawbiu amadi exam thariba mahairoi singna nattaba pambai sijinnabasu aroiba oibiro haina Facebook nak tawrakli Chatliba tha sigi tang taruki nungthil pung anirom tabada lam koiba lakpani su hai sengdukna balakpani su hai thanga manungda changluraga nupi amna thangna thinbage gari machada Purakpada ithing thongkhongda takhiba laikannanaba hospital da pukibada kanba draba thodo adukidamak ithingda leiriba Polestar Club Rising Club amadi maya paibisinga nungaitaba phongdokli tawbadabo mahakpu kannanaba honakibasing social media amadi media singda lana uhalakli basidi nungaitaba fawi haina ithing Polestar Club ki president Khwairakpam Gate Chandrana Club asigi office ta pangthok kiba pawgi mifamda phongdorakli Mangna makha takibada lekidraba nupadna ithing thongkhong manakta tadna olaga mayam omsinduna leiramba ubada club asigi convener na karamna tawribano haiba khangnaba second kuntra tare khaktagi video ma semlubani aduga nupado thangna thinbadagi sokpani hek khangbadagi khudakta convener masana lambi da lakpa ben ama wairaga moirangsi achija pukhatuna
laikanaki makhatana ambulance warigation hospital Imphal da pukibani adubo print media da mateng pangna bohonaruba mioi phagani hairakpa amadi social media singda wakal tadabagum ngangba nuaite Nupaduna olaga leilamba mikupta mahaka lakminaba nupadusu manak layamde mita yankairom lapna leilambani mangonde hek hangbaga thangna thilambani serious oibani hayamlagadi matam manghandana hospital ta puramgadabani mahakna ngaktana leiba mawongduna mayai kaba chinjak sitinabagi oiraboi ninuna wahang khangkhibani Mateng pangna bahona jariba mioi phaba punba tawgani hairakpa nungaite amadi ithing sendragi khunja singbo lana uhanbiganu haiki pawun famduda thanga part 2 gi ex pradan khwairakpam binani Pole Star Club Riding Star Club maya paibi singi thomi singsu saruyaki awabda saruyajari aro tabu nasigi social media amadi media da ekhoi lekai na mateng panguraga aduga video footage sumna kaki second 37 aduda BS tawraga video namiba mibu phaba punba de social media da troll tawba de anaba asokpadu mating bangdabagi view da mayam na ngasi social media madi media gi thongda haina rakpusida ngasi gi khudungchaba si lawraga koi ngasi gi press conference asi tawjabani Lamdam asibu ningthina ngak senduna apunbagi shaktam kaihandana thamnaba honabada miyamgi maru changba luchingba sing thoyakpa mathau tai haina lamjing maya sapam Robin Hood ki apokpa sapam Romesh na phongdokre wafam singa si Anand Singh Higher Secondary Academy na sinna kumjari singani tarama gi July 9 da thokiba Manipur da inner line permit system mapung phana chatna halu haidna Manipur gi masing yamlaba miyamna haurakhiba ihauda Manipur police personnel singna chatharakpa makhugi kahen ba thawang amada thawaina pontha pikraba Anand Singh Higher Secondary Academy Class 11 Tamliba Mahiro Isapam Robin Hood Laikidabagi Tarak Shuba that anniversary ga Marilena Fungdokhibani Lurina Laikidraba Miyamgi Lamjing Maira Sapam Robin Hood ki photo da Laishu Kak na ikai kamna utkibagi Tharamaduga Marilena Robin Hood ki apok pamapabong Sapam Romesh na makata aduna hai lamdam asida inner line permit system mapung phana chatna hangadabani haiba miyamgi ihauda laikidraba isas na miyamgi damak lawramba thagdang asimak apok pamama mapa ama oina chawthokpa pokje Miyamna lamjing maira haina mingthon pikraba isas na laikidabagi tarak shuba that anniversary ki tharomna lakpada lamdamasda lairiba mipum khuding mangna laikidraba ichagi mafamda laisu katna ikai khumna upiba simak thamoida icha kaina bagi leiramba wabadu khara makhadi kok le lunina lamjing maira asna lawramba thaudangbu tungda hawgalagliba naharol kayana lamdamasiki khanduna lamdamasigi damak afaba thabak kaya tarokna lamdamasi tangdu leitaba lamdam ama oiba oidasanu haina so phongdokhi Chaduma, like itu buta hangzi da better. Apa mau ke? Oi, ya, mana an kohel an oina lairambani adubu mayamgi damakta sakrabni nai khudongna aigi kanoda aina khanjaramba aigi asa puna mapudi kaire na ka lejaragasu ai hujipauda anaba District Development Coordination and Monitoring Committee ki chairperson su oriba Inner Manipur Parliamentary MP Dr. Angomcha Bimol Akoijong ki meeting makhada Kumbi Assembly Constituency ki manungda leriba government ki school sing ki fibam Disha Committee ki member su oriba JNU ki Professor Dr. Khangembam Romesh na ngasi koina chatuna yengsin khongchat aduda primary school ki thakta ki hauraga High School Fawbagi School Singi Fibam Sing Awar Apalariba Sing Hak Tingnana Yengsindu na ground reporting Komgat K. Kongchat Aduga Mailena Disa Committee member Dr. Khangembam Romesh na Fongtokivada Primary School Kharadi Oza Amata Layam Daba Amadi Mahiroi Singsu Amata Layam Daba School Kharadana Oza Laktana Atopa Mulaga Takpi Tambiba Amadi School Kharadana Oja amadi satra amata leitaba school da toilet kaya nauna semgat sagalamba kaya thengnaki mahiroi masing yam leiba kumbi santhong upper primary school yauna school kharadana mahiroi matik chana leilaga oja amadi infrastructure watpagi khudongcha da kaya thengnaki yengsin khongchat asida thengnaraki be school singi chapchaba report ching tha asigi taramatoi amadi taranithoi da district development coordination and monitoring committee gi member Secretary Shu Oriba DC Bisnupur yaw mifamda pothok lagani haraduna hiramasida mailena basingna yengsin binaba apel tawkli
टाइम कमिटी की मीटिंग फंगनी कमिटी की मीटिंग फंगनी मांगदा आइने फील्ड चलगा लैब फिल्म से यंगसिन लाक्चबनी अदंगसी आइने लाक्चर कांद फील्ड चल कांददी सरकार के लेभम थोपा इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल अमगी मतिक चाबा ओजा अमदी स्कूल अमगी इंफ्रास्ट्रक्चर मतिक चाना लेरमदब थेंगबसी मैन डिपार्टमेंट चिंगचिमिन लखुपम थोपा एक्शन लखुपिनबा आइना अपील तौजरी अदग लोइनना मणिपुर थोली बैरांग की वारसिन पुरक्नब होनाबदा लमदमसदा लेहिबा मिपुम खुदिंगमना अमत ओइबगी खोलाव अमदा चंगसिनब मथौ ताई हाइना यूनाइटेड मैते पांगल कमिटी UMPC मणिपुरी वाइस प्रेसिडेंट इस्लाम उद्दीना फोंदोखरे ओपम मसिंगासी लोबसिगी अनिरक शुबा मपोक कुमोन की थरम अमा मणिपुर प्रेस क्लब की लोकताक हॉल दा पांगथोखिबा थरम अदुगा मैलेनेना फोंदोखिबनी थरम अदुदा UMPC मणिपुरी प्रेसिडेंट अलहास मौलाना मुहैयुद्दीन मजहिरी AMPWA की प्रेसिडेंट अलहास AR खान FRPM की प्रेसिडेंट असंग कसर इमा की मैरा की प्रेसिडेंट थोक्सम सुजाता फोक्स की प्रेसिडेंट PM याइमा PPAM की कन्वेनर MC मितई अमदी कसोम खुनौ सानौ लोंग KKSL की जनरल सेक्रेटरी जुलिया सिंगलाइन प्रेसिडेंट मेंबर सिंह ओइना सर्व याके थरमदुगा मैलेना UMPC मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट इस्लामुद्दीन मखा तारादुना हाई मणिपुर हौखिब चही लिसिंग अनि कुलुमदगी मेहुमदगी हौदुना ngasi फाउ चथरक्लिबा इरांग अस्ता लमदमसे लैबा CSO क्लब मैराबाई बिलुप अमदी महारोई सिंगी एसोसिएशन सिंग माना अपाम मौदा मणिपुर थोक्लिबा इरांग असिगी वारसिन अमा पुरक्नब होनरिबा सिगी महुत्ता लमदमसदा लैबा मिपुम खुदिंगमगना बैनर अमगी मखादा पुन्ना थबक तौमिनबा मचंगी अमदी मणिपुर थोखिबा मी होंगे थौदोसना मणिपुर की पुवारिदा अमम नुमित अमगम लेहौरगदब थौदोदना लमदमसदा खुंदामिनरिबा कंगलो फुरुप सिंगी मरक्ता अमनामदा थाजनबा थमनरक्तबगे ममी तारकपा अखोई मसेल अमत ओइना पुनसिनबगी सक्तम काइथरक्तुना अमगा मरक्ता सिंगनरक्पगी ममी तारक्खिबा असि खरदंग ओरबसु कनबा ngamnabagi pandamda मैतै पांगल कम्युनिटी असना मणिपुर थोक्लिबा इरांग असदा अनौबा यावल अमा पुरक्पा ngamnaba amadi शांति की खोलाव लाफम थोई खंदुना लुप असि कुमजार लिसिंगनी कुलुमदोगी जुलाई 9 दा लिलोंगी रेगुलेटेड दाम दा मणिपुर खुंदारिबा माइनॉरिटी मैतै पांगल सिंगी सिविल सोसाइटी मयाम पोंचिंदुना सेम की लोनेना लुप असि हेक साफोंगलाप नुमित अदुदगी लमदमसदा थोरकपो थौदो वाथोक क्यादसु यावबत नदना अंगम मतिंग कया पांगना लाली हाइना फोंदोकी इन्नबगी महुत्ता अखोई मसेन से अमत्तो इना पुनसिनबगी तंगाई फतव थौफमदो अखोइना दायित्व लौफम थोई हाइना खनरकपदगी तोंगान ब खोंजेन अमत्त ओइना चत्तन खोंजेन मानदना चत्तन नबगी दमक तोंगान ब थौदोक अमसुंग वाथोकता तोंगान ब पांदम अमसुंग फिरेप लेफ्टन नबगी दमकता अखोई अपुनबा अमसुंग यूनिटी ओइबा खोलाव अमसुंग अचेत फिरेप तो थमनबगी दमकता यूनाइटेड मैतै पांगन कमिटी कौबा असिगुमलबा ऑर्गेनाइजेशन असि मणिपुर द लेरिबा माइनॉरिटी मैतै पांगन सिंगी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन मयामना शेमसी हाइना वारेप लौदुना अखोई सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन सिंगदुगी अपुनबा कमिटी अमनि Village Youth Club, Local Folks and Merapai Bisingi Oina Drug and Alcohol Abuse ki matangda nomugi oiba awareness kam training ama Ninthokong Bazar Community Hall ngasi pangthokre thoromadunna Samuk Bharat Abhiyan ki makhada People's Resource Development Association PRDA Bisnupur amadi Anti-Drug Campaign at DC Bisnupur District na kusamna sinna pangthokpani thoromaduda nobupunshikot IRCA ki Project Coordinator Doran Hesnam PRDA ki Secretary Longjam Suranjoy Bisnupur Police Station ki ASI Thoksom Singlen Sana ADC ki President Kangabam Tomba ko convener Urengbam Newton Natu Mitunglen Sing Amadi Wangangoi Sing oina sarok yaki tharamadda Doren Haisnamna Funglokibada Isa Isu Sing drug tagi kange haragadi mama mapa oiba singna macha singbu chekchina yengsinbiba changi angang singi lamcha chajata ahongba lakpa kopna yengsinba khangba changi chak chaning de toina haiba toilet toina chongnakpa maida maram netna nalakpa ungba larik pau haiba yaraktaba school toina leplakpa ahongba kayasi laklagadi drug sijinaba haurabra haina अदुगा मखोइदा फुबा चैबा यादे मदुगी महुत्ता डॉक्टर पुरगा अथुब मतमदा एडिक ओइंगैदा लेंग बिहौगदबनि हाइकी थरमदुदा मैरा पाइबी लोकल क्लब सिंगी लुचिंगबा कयासु लाकना सरक याकी मांग थाना चंगथोकपा मणिपुर स्टेट अमा ओइनबा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मणिपुर ने सुहोनरी हाइना ABP मणिपुर स्टेट सेक्रेटरी गौतम फिलेमना फोंदोरकली
ꯋꯥꯐꯝ ꯑꯁꯤ ꯑꯈꯤꯜ ꯚꯥꯔꯇꯤꯌꯥ ꯕꯤꯗ꯭ꯌꯥꯔꯊꯤ ꯄꯔꯤꯁꯠ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ 68 ꯁꯨꯕ ꯐꯥꯎꯟꯗꯦꯁꯟ ꯗꯦꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯅ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯖꯦꯌꯥ ꯌꯥꯇ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯅ ꯃꯤꯡꯊꯣꯟꯕ ꯖꯦꯟ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯗꯥꯟꯁ ꯑꯦꯀꯥꯗꯃꯤꯒꯤ ꯑꯣꯗꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯙꯅꯃꯟꯖꯨ ꯌꯨꯅꯤꯚꯔꯁꯤꯇꯤꯒꯤ ꯚꯥꯏꯁ ꯆꯥꯟꯁꯦꯂꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯔ W ꯆꯥꯟꯕꯥꯕꯨ RSSꯒꯤ क्षेत्र कार्यभार KH राजेन ABP की नेशनल सेक्रेटरी कामलेश सिंह ABP मणिपुर की वाइस प्रेसिडेंट L कामई अमरी स्टेट सेक्रेटरी गौतम फिल्म ना थरंग मिथुंगनेन सिंह ओइना सरुक याखी थरंग ग मैलेना मांगना मखा तारदुना हाई ABP एससी इन कुमजा लिसिंगम ग चमापन निफु मंगादगी हौदोखिबनी चंग थोकपै स्टेट अमा ओइनबा महाइरोइ सिंह या चौबा थौदांग लई हाइबा वाखलोंदा महाइरोइ यावना लमदम मसिगी यूथ सिंह की ओइबा तोंगान तोंगानबा थबक कया ABP की ना पाइखतना लागली मखातानसु चंग थोकपै स्टेट अमा ओइनबा ABP मणिपुरना लेपना होनाखिगनी सेल की खुदोंचादबा लैबा महाइरोइ सिंहसु स्टेट असि खक्तनतना अतोप स्टेट सिंगदा थादना माहि तमहन्नबा होनानि फोंदोखि तौदुना लागली लोयना मणिपुर असि कन्नबैदमक्ता मणिपुर असि अचौबा स्टेट अमा चंगखोनबा मिमांग थोकपा चंगखोनबा स्टेट अमा ओइनबैदमक्तासु ABP मणिपुर ngasi लैबा छात्रसिंग अमदि ओजासिंग पुन्ना होनामिनरे हायगा ngasi gi चखोलबा मणिपुर अमा मया ममांगदसु हेन्ना अतोप स्टेट सिंगै चंगदम मतम हेन्ना चंग थोकपा स्टेट अमा ओइनबैदमक्ता ABP मणिपुर ngasi बगा खुमांग चावना चंगसिनजरी हायबा फमजि थमजगे थैंक यू इंडिया लेंगा की एंटी वर्कर एंटी फार्मर अमदी एंटी नेशनल प्रो कोऑपरेट पॉलिसी की मायोक्ता हयेंग लेबाक सिनबथुंगना पांगथोकदोरिबा जनरल स्ट्राइक असिदा मणिपुर दसु मपुंग फाना पांगथोकमिनसी हाइना मणिपुर गवर्नमेंट सर्विस फेडरेशन MGSF अमदी मणिपुर स्टेट पेंशनर्स यूनियन मियामदा अपील तरुकली ngasi मणिपुर प्रेस क्लब ता पांगथोकपा पाउगी फमफम अमदा MGSF की प्रेसिडेंट लाइसरम सरत नहाई हयेंग इंडिया लेबाक सिनबथुंगना पांगथोकदोरिबा जनरल स्ट्राइक असिगी मनुंगचना मणिपुर लेंगा की मफमदा न्यू पेंशन स्कीम स्क्रैप तौदुना ओल्ड पेंशन स्कीम रिस्टोर तौबियु कॉन्ट्रैक्ट एम्प्लॉयज सिंग रेगुलराइज तौबियु हेल्थ इंश्योरेंस की खुदोंचाबा पिबियु निपान शुभ सेंट्रल पे कमीशन की थबक हौबिरो अमदी पिथोकना लरिबा डियरनेस अलाउंस अमदी ट्रैवलिंग अलाउंस के सेनफम पिथोकपियु हाइबा डिमांड गा लोइना जनरल स्ट्राइक असिदा सरुक यागनी इंडिया के अतोप स्टेट सिंगदि निमित असिदा अचौब खोंजंग अमा चथगनी अदुबो लमदम मसिगी ओरियो फिबम मसिगी येंगनगा लेंगा की थबक थरोम सिंग अदुमक मखा चथदुना खोंजंग चंगसिनगनी फोंदोखि अनोइ तो मरमना थबक मक्ति कोइ लेबजरोगे कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होना कोई हयेंग से कोई तौजगनी हाइबदी मान में कोई सपोर्ट तौए है कोई सिंबॉलिक प्रोटेस्ट होना कोई तौजरगे ने कोई ऑल इंडिया के कोई ईस्टर्न गवर्नमेंट सर्विसेज फेडरेशन की कोई अयाब लौजरे हुए लांगलोन थांगता एसोसिएशन मणिपुर सिन्ना थासगी मंगादगी हौदना युमनाम हुइद्रोम थांगता संगलेन चथरखिबा 53 सुबे स्टेट लेवल सब जूनियर अमदी सीनियर थांगता चैंपियनशिप लिसिंगनी कुनमंगा ngasi लोइसिनबगी थरम पांगथोखरे थांगता चैंपियनशिप अदुदा इम्फाल वेस्ट इम्फाल ईस्ट बिष्णुपुर थौबाल अमदी कक्चिंग डिस्ट्रिक्ट तगी लाकपा टीम कुनिपांग के अपुनबा सानरोइ चामा कुनिथोइना सरू यादना चथरखिबा चैंपियनशिप अदुकी टीम चैंपियन पाहुलशी मे कोइबिना ताखिबगा लोइना टीम रनर्स अपता MNTT हाइरुंगा ताकि लोइना मकुक मथंग तारलबा सानरोइ सिंगदा मेडल अमदी सर्टिफिकेट न चिंगबसिंग येंथोखि थरमदु सोशल वर्कर लाइसरम थोइबा हुए लांगलोन थांगता एसोसिएशन मणिपुर की प्रेसिडेंट हुइद्रोम प्रेम कुमार थांगता फेडरेशन ऑफ इंडिया की फॉर्मर सेक्रेटरी थोंगनाउजम प्रियो कुमार अमदी हुए लांगलोन थांगता एसोसिएशन मणिपुर की सेक्रेटरी हेक्रुजम चा बाबुना मरोइबा मिथुंगनेन सिंह ओइना सरुक याखि मणिपुर स्टेट रूरल लाइवलीहुड की मखादा लेबा कंगलिपा क्लस्टर लेवल फेडरेशन की थंबाल खोंग थौना फबा विलेज लेवल फेडरेशन BLF अमदी कोंग बलाइसरम लेकाई अपन BLF न सिंदंग असि थंबाल खोंग मैतै संगलेन थंबाल खोंग ग्राम पंचायत की ओइना नोमुगी ओइबा लेमन लाइंग कैंप पांगथोखरे इम्फाल ईस्ट के चीफ मेडिकल ऑफिसर की ngaklu मखादा पांगथोखिबा थरमदु द मियोइ चामरोमदा तोंगान तोंगान मखल के नाबसिंग लेमन लाइंग बा फंगनखिबा कलोइना मथौ ताब हिदाक सिंगसु लेम येंथोखि हेल्थ के मतंगदा कोंग लाइसरम लेकाई अपन BLF की सेक्रेटरी लाइसरम रानी बलाना हाई हंदक थोखिबा इसिंग इचाव अदुगी मतुंगदा मियामना नारकपा याबा अमदि नारिबा नाबसिंग लायेंगनबा पांदम दनिसिगी थरमसी पांगथोकपनी ग्राम पंचायत से लेबा मियामना हॉस्पिटल दा चतना लायेंगबगी खुदोंग चाबा फंगदबा दु ngasi gi थरमसता कोखलगनी हाइना
पल्लदुना इचाउ थोख्रबा मतुंगदा स्किन गे नाबसिंग मियामना मायोकनबा दु हॉस्पिटल चतना लायंगबगी मखुता मफम असिदा पांगथोक्तुना कुदोंग चाबसिंग असि फंगहनबनी हाइखि ग्राम पंचायत सिगी तोंगान तोंगान मफम सिंगदा मानब मखलगी थरमसिंग पांगथोकनी हाइबो वफमसु महाना फोंदोखि ngasi mitai irol iek loina silon apun belop asam milalgi lamjing makhada bam jarul tala mitai club na sinna numit tarani gi oiba mitai mayek takpi tambibagi thawam hawdokre thawam aduda mitai mayek yojar ke mangleshana milan assam gi president Sharam Herajet maifa gi president Thangjam project maifa gi ex general secretary Maibam Sabiruddin Khan, Maitai Mayeki Oja, Ningthem Yum, Ongbi Kamlabati Shiza, my social worker Kongbam, Gopi Mohana, Matangsina President Zip Case, Amati Guest of Honor Sing on Dias the Funky, Tarongi Wato Tarongi Wahadok Piedna Arke Mangleshana, Haikibada, Ikoi Imalon, Amasong Yek Asi, Maitai Ama Oina Hingbada. Tatna thana yadraba igi marigumani aduna aikoi pumna magna haina honaminasi haiki Sharam Herajitna Assam da chuina khundariba maite aikhoina isagi loan ye khangnaba honaba mathau tai hauji aikoi gi loan Assam gi official loan oina Assam sarkar na laushin bire duga aikoi gi EXU school singda tamba yari aduna aikoi pumna magna matam manghandana tamna honaminasi haiki ngasi gi thawamaduda Tongbra Majid Pukramam Roman Saikom Premjit Akham Abhijit Angom Prasant Asina Chingba Saruyaki Ngasiki Takpi Tambibagi Thoramasi Arke Mangleshana Amadi Kamlawati Shizana Haudoki Ngasi Ayukta Tamil Nadugi Kudalor Manaki Seman Kupamda School Benama Exen Tokpagi Todokta Mahiro Ohum Sire Kayana Sokre Soklo Mahiro Sing Ado Kudalor Government Hospital Treatment Gidama Pukre Accident Topamatamda Gari at the driver ga Mahiro Mangatong Naki official na Haikibada Open Railway Gate Ama Lantok Lingada train at Tom Kibani Ben Adometer Yankirom train at Natin at Puke Ahmedabad Takai Kiba AI 171 aircraft ke preliminary report ama the Aircraft Accident Investigation Bureau AAIB na Ministry of Civil Aviation amasung Mailenaba Authority na ngasi pishin kre crash aduda miyoi chani yang kai henasi kibani ngasi pikat kiba preliminary report adu proof ki initial finding the best tau kibani Ministry of Aviation na phongdok kibada front black box tage Task Protection Module CPM ado fangbani memory module ado AAIB lab ta download tautna thamle tijin kiba ado AAIB official na ruchinki maduda Indian Air Force Hindustan Aeronautics Limited amasung National Transportation Safety Board ki technical members singsu yauki prop te madugi luchingbana Director General of AAIB na oiki Air Traffic Control Officer su team maduda Aviation Medicine Expert hapjinki United States National Transportation Safety Board ki team adu Delhi da laiduna Indian Authority ga thabak tawnari hai National Students Day ga mailenina Khelo Bharat amadi ABP Manipur na sinla numit ini jathagada by state level 9A side men's knockout football tournament ngasi maibam lekai haino khongnembi IRI turf ground hawdokre tournament hawdokpagi thawamaduda Dr. T.H. David Ching HOD Chemistry Department NIT Manipur Nauram Roshan Singh International Footballer amadi Dr. Laistrom Santosh Singh Associate Professor Department of Physical Education and Sports Science MU na Thormapu Singh when a Sarugyaki, Hariba tournaments, the club, college, and the university gate put the team Tata on a Sarugyari. Ngasi Haudopa, Numitki, Ayuk the Sanaki matching da Pantobi Epsina, Sekmajin Epsibo Panjul Aniama, Smoke Epsina, Pare Kongzin, Epsibo Panjul Aniama, DMU Enak, Campus Kingbo Panjul Ahomama, DMU Bina, MIU Bo Panjul Ahomama, the Matio Picre. Nungtila sanaki matching da World Pro na Legend FC bo Panjal Ahomama Imphal College na Lampak FC bo Panjal Ahomama Weekend United MU na Gold Gym FC bo Panjal Ahom Chunuda Maitiba Pikre Sheikh Babu Macha
Trust sponsor tauba amadi All Manipur Football Association asinna punna temtani pana saruk yadna group ani thokna khaidokna side ground ta yal chathariba ani suba Premier League lisingani kulmangar kuntaruk ingasi sanaki ba hanba match ta FCR None amadi ABA Khetrigaon ani na akan lamba tangduna sanaki ba match adda FCR None na ABA Khetrigaon panjal amma sunoda maiti piki amadi ani suba match na AFC angtha amadi Raw Lamlong Thongkhong ani sanaki ba match na team ani makna apiba matamgi manungda panjal amamam chandna draw oikhiba kalona ahum suba match oina SSU Singjamai amadi Wafa Wangoi ani sanaki ba match aduda Wafa Wangoi na SSU Singjamai bo panjal manga sunoda maiti piram ki loina league round asigi hayenge hanba match oina nungthilgi pung 12 makhai taba matamda UCFC Chanjal amadi KIYC Khetria Wanglikai ani lamba tawngraba matung ani suba match oina nungthilgi pung ahum taba matamda YSWA Ullow amadi ASUFII Mau ani lamba tawnarkani hairi District Kang Association Jilibam Sinna Dibong Kunogi Community Hall ki Kangsang da Zathakiba Kangsangda Kangkhot Mapana Saruk Yadna Sanariba Ahanba Mix District Kang Tournament Lisingani Kumanga ngasi sanakiba match ta YLC Dibong Kunauna SAYC B Sorok Ating Bibo Panjal Tara Marini Panda Mighty P Cray Hayang Nungtil Pung Amataba Matamda LEC Biga MITL ga sanagani Arabi Demaro Pau Amhana Pizere Prince Hospital the North East State Chingna Hanbo na laser therapy and skin phototherapy machine thami haina RIMS ki director Professor G Sunil Kumar Sharma na phongdokre Reviving traditional utonga reproduction and pearl culture workshop ki saktak si sing yan thokre Drug and alcohol abuse ki matang de awareness kam training pang thokre Lunina Tamil Nadu the school band ama accident thokpada mahiro ahum sire Imes palam pizaba ama tanga salo shinjore meeting tabri bising ba mukana khurumjare